Claim mo ko. BA pasi putakali. Lamang ke alang tum porhi ce paduk nai, devotion do nai, dedication do nai, honesty do nai, sincerity do nai, lason mati ke success se. Lasi media person polling le success ji polam kali. Lasi media person tum success ko te lahe qualities bange kinang sot. Lapen media person tum pisi claim nang ni ma lata. Nili nije jeda to choklo kadu eta chinilo. Lasi la so teng pen no si claim pom pulu nang te an si success ji. Lasi look it talk to writer lapen media person lahai tum ke success bangke asabu apornang ko asabu aptata duthunang hala lasi nang litum kadu eta la media ethics ating dong claim pom pulutang te kitchen jeji thangalam theabe lasi nili puthot kadu phanta ninga kla akardom pajir iklo lapen choro iklo nang litum kadu phanta nang litum nil phan alhi sarposona ka hang pot labang tanili churu iklo asi lapon velo